Elhamdülillah, Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Barcha alemlerini yuktan bar kılışı, bizlerini terbiyelep duruşu Allah Rabbimizga hamd senelerimiz bulsa idi. Anın seyyidli Habibine Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin ing türlerinden salavat şeriflerimiz barıp irişseydi. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sizden bilen birge mena şuşu yılımızdan 2018 yılının 3. video yazmasını sizge təqdim etəmiz. Sizden bilen Renat Hazret İbrahimov. Mart ayında Boğa Müktesibetinden 10 imam Bulgar İslam Akademiyası'nda özlerinin ilimlerini arttırdı. İmamlar Abdurrazak As-Sa'di, Bulbul, İkrim gibi körünekli din alimlerinden dersler aldı. Boş vakitlerde şagirdler Bulgar şehri boyunca ekskursiya yasadı. Bulgar Akademiyası'ndaki kitapxana hem şulayuk türlü körgezmeler bilen de tanıştılar. Boğa medresesi Gaile proyektinde katlaştı. 7 Mart günü Boğa Müziği Müdiri Ahmedcan Lütfiye hem Birdem Rossiya Partiyasının serkatibi Xaramova Natalya təqdimləri bilen Gaile proyekti kısalarında big motor iştelikli kişi bulup uzdu. Söyleşine motor şiir yolları bilen başlap keteskile Umrzaya saflık bile gitsin, yaz kıyaşı sipsin, жылысын, mart jilleri ümit bile gitsin, urap alsın, bəxet barısın. Biz bugün gaile anıqlığı, onun bəxette, onun uzun ömürlü buluğu, bunlar arasındağı beyleniş, gailede hatın kızının rolü turunda söyleşuge jiyildi. Şu binamızda bizge bek şart biz bugünkü kişiye biz jiyildik. Единая Россия, Birdem Россия parti proyekti kısalarında biz katnaşabız Nıklı Gaile diyen proyekta. Muzeyda Boğa medresesi şagirdleri, okutuşulardan Müslim Hazret Kerimovlar hem Zülfiye Hanım Zeynullinalar gailesi katnaştı. Andan sözünü birinçilerden bulup Kerimovlar gailesine verdi. Onlar özlerinin turmuş tecrübeleri bilen ortaklaştılar. Salavatlarımız hem selamlarımız bulsun. Sizge de en körkem selamlarını iştirem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aytib ötildiğinde proyektinin ismi de Nık Gaile Şlavit, Krepkaya Semya degen. Nık Gaile'nin sebebi nesede deyip bunda türlü fikirler aytıldı. Hem indi aytib ötilgetilim Rizaddin Fahrettin'in de şimdi motor körkem sözleri var. Hatınları tertipli bulgan millet, o tertipli millet. Hatınları tertipsiz bulgan millet, tertipsiz millet değil. Şu an kureyinde hatın kızlarımız, bağlarımız, ınıklarımız indi bizden tertipli bulsunlar, dini bulsunlar, Allah'ın kuşkanlarını ötep, tüyganlardan, haramlardan teyir yaşasınlar. Zülfiye Hanım da turmuş tecrübesinden çıkıp, gailede balalarının işi gitip terbiyeli oturunda çıkış yasadı. Şahsen özüm qarayım, öz balada da tuğulmenin men bu balalar, men alıp kelgen balalarımız, medrese balalar, men alarını bitirsin bir tegiz kurub, özümşe oyluyum, har xатын qız balalar terbiye maqsadında türlü prinsiplarga iya bola turuşaşlar bitirdi. Benim özümün prinsipi var. Bilşesim kelesizmi bilen. En birinci o bilgiler balalar bir Allah'ını tanıdı. Allah'ını tanıyan şağında bala bu dünyaya, bu turmuşuna cevaplıktır qali başlaydı. Her bir hatasında, her bir etik etiyeni tarafından algan cezasında o fikir yirte başlaydı. Köp tecrübeli gaileler özlerinin turmuş yolların, şagirdler şiirler söylediler. Yüzlerine jırşıklar, Yıllar salma bizden. Enilerdeki ne bular? Enilerdeki ne bular? Kadirli, yakın gözler. Onlar bana eyte Allah, bizge yuvanır sözler.
Әниләрнең күңелләре ярсыз, тирән диңгезләр. Без бәхетле алар барга, рәхмәт сезгә, әниләр. Буа ЗАГС бүлеге мөдире аянычлы саннар китерде. 2017 елда районыбызда 190 гаилә теркәлсә, шуларның 120-се таркалган. Люция ханым килгән кунакларга үзенең рәхмәтләрен белдерде. Жайлы булды. Жайлы булды, рәхәт булды сезнең белән бергәләшеп, шушылай бер стәр вакытында, түгәрәк вакытында куйган максатларны сөйләшү. 14 март көнне Вольнистан авылы мәчетендә Буа мөхтәсибәте вәкилләре булып китте. Хәзрәтләр авыл халкына дин турында мәгълүмат җиткерде. Гысман мәчетенең икенче имамы Ринат хәзрәт Ибраһимов үзенең чыгышында фикъ мәсьәләсен кузгатты. Ул аеруча намаз укылмый торган вакытлар турында аңлатып үтте. Шундый проблемаларга кайсы бер вакытта инде мәхәллә халкы, менә мәчет халкы да алар инде имамга нишләми, буйсынмый. Зәвал вакытында без нишлибез, безгә нәрсә эшләргә ярамый, зәвал вакытында? Намаз укырга ярамый зәвал вакытында. Инде безгә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям тыйган эш вакытта, менә тәүлек буенда эш вакытта безгә намаз укырга ярамый. Беренчесе, кояш чыкканда иртәнге намазны укыдык икән, иртәнге намаздан соң кояш менә ук биеклегенә күтәрелгәч кенә безгә намаз укырга ярый. Аннары соң тагын тыелган вакыт, ул безнең икенде намазыннан соң ахшамга хәтлек. Менә шулай һәр вакытта да әйтеп киләбез. Барбер менә ахшам намазының азанын әйтәләр дә, азаннан соң 2 рәкъат укыйлар. Менә безнең Ханафи мәзһәбе буенча без буйсынабыз икән. Ханафи мәзһәбе буенча укыйбыз икән намазны. Безгә менә икенде намазыннан соң ахшам намазына хәтлек нәрсәдер укырга безгә макрух. Авыл имамы Рақиб хәзрәт Камалетдинов килгән кунакларга үзенең мәхәлләсе исеменнән рәхмәтләрен җиткерде. Менә җәмәгать сезгә килдегез шуңа хәтле буана хәтле рәхмәтне белдерәм мөхтәсибкә без нигә Илнурны мен инде хәзрәтне уважайтам инде яшь кеше прогрессив диләв кирде безнең кешеләрне күтәреп сикте. Поддержка инде сездә. Мин уже поддержка сезгә бөтен җанымны тәмам биреп эшләп китә. 12 елда 45 елларны салып китә. Аллаһка шөкер, абрау башларга иде. 2 җәйсендә 1810 метр иттек. Шунда мөхтәсибләр булса иде, киләчәктә шулай эшләргә ясайды. Бергә яшәгәсен инде. Сезнең дә ярдәм кирәк әле. Менә бераз бабайларга алып тәсәввуф турында күзгәртегез. Теге Хәфтия Шәриф Казан басмасы бар бит. Яшел китап зур яны. Менә шуларда барсында катып бирмәкле. Әле диләрдә мәдрәсәдә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب بس الله okugan namazlarımızna, kılgan izgi gamellerimizne, birgen sadakalarımızna, her bir izgi hayır gamellerimizne kabullardan kılsan idi. Ya Rabbi biz Allah menә şuшы укылмыш Коръән-и Кәримнең аятларны үз фазылына хәки рәхмәтең белән кабуллардан кылып, хата ва кимчелекләрен дөрестләп, иң әүвәлге хасил булган әҗр савапларны безнең сәйгъле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга яштереп, аны рухын шат кылсаң иде. 16 март көнне Хаҗилар мәчетендә кичке вагызда Буа мөхтәсибәте вәкилләре һәм Диния нәзарәте Думыртыхач буенча җитәкчесе Ранис хәзрәт Вахитов катнашты. Албилляһи-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Думыртыхач вәкилләре бүген җомга кичен без Буа килдек. Шушы инде Буада киләчәк елның 2018 елның программаларын таныштырырга, иншалла, инде Буа шәһәреннән без иншалла хаҗларны көтеп калабыз. Укуларны ишеттерделәр, рәхмәте белән барып укыдык, ниттек. Анда
Мин вообще ул фәнне даже белгәнем дә юк, конфликтология дигән фәнне укыттылар. Конфликтология. Ничек хатчылар белән не конфликтовать, ничек алар белән җайларга, ничек нитергә, то есть бу руководительгә самый теге тоже кирәкле бер гыйлем андагы вакытта. Ранис хәзрәт 2018 елгы хаҗ программасы белән таныштырды. Хаҗның ни кадәр мөһим булганын аңлатты, халык сорауларына җавап бирде. Амир икенче безнең төп максатыбыз инде сезнең хаҗыз кабул булсын. Тегенне булмасын әбиләр шикелле, бабалар шикелле кемнәр бардылар, кайттылар, әле нас шикләнеп җириләр. Инде башка компания барганнар, инде шикләнеп җириләр. Сораулар бик каты күп. Инде кайбер кешеләрне карасаң, әле аларга икенче тапкыр хаҗга бара кирәк. Ә бит кеше ел сайын шулай йөри. Кайберләр бар, белмим ул. Шунча хата кылына. Шуның өчен дә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Инде әгәр күп сөйләсәм, belki de sıralar bulur tegelmene hoşunda. 2017 yılını hacıga bargan hacılar tarafından Dumırtı uyuşmasına rahmetlerin jitkirdi. Muhtasip İlmir Hazret Hasanov hem Meşid İmamı Fahim Hazret Süleymanov Ranis Hazret'ke işinde uğuşlar dilediler. On 5 гыйнвар көнне Буа мөхтәсибәтенең кубогына волейбол ярышы башланганын хәбәр иткән идек. 2 ай буе шушы ярыш барды. Буаның бөтен мәхәлләләреннән дә командалар катнашты. 21 март көнне мөхтәсибәт кубогына нәтиҗәле уен тәмамланды. Мәхәллә командалары үзләренең матур, сабыр, әхлакый яктан бик матур уеннар күрсәтеп бардылар. Марсель хәзрәт Салаватуллин һәр уен отчетын социаль челтәрләрдә теркәп барды. Нәтиҗәләр ясалгач, беренче урын Әниләр мәчете, икенче урын Габделмәлик мәчете, өченче урын Хаҗилар мәчете яулады. Иң беренче котлау сүзләрен Буа районы имам мөхтәсибе Эльмир хәзрәт Хәсәнов башлап җибәрде. Әлхәмдулиллаһ, безнең шушы башланган турнир волейболны бетердек. Әлхәмдулиллаһ, бу безнең ел сайын бара торган турнирыбыз, быелның команда артты. Рөстәм хәзрәт үзенең команда чыгарды, үзе дә килде. Свидетель булып, әлхәмдулиллаһ. Бу инде турнир Тарга приз алыргамы дип анардан түгел, әлбәттә азарт бар. Азарт ул уенда булырга тиеш дип уйлыйм инде, шулай бит. Без азарт уен кызык булмый. Әмма инде әлхәмдулиллаһ узды. Төп максаты, основной цель вот этой игры безнең ул да булса, менә безнең бергә булуыбыз, бергә уйнавыбыз, бергә ниндер фикердә булуыбыз, әлхәмдулиллаһ, шушы җирдә бергә җыелу, әлбәттә бу бик зур, самый зур максат шушы. Ул уенчыларга үзенең насихатларын җиткереп, Марсель хәзрәт Салаватуллин белән берлектә җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләрне тапшырды. Әниләр мәчете имамы Муслим хәзрәт волейболда бердәм команда белән генә җиңүгә ирешеп була. Бу уеннар безне бердәмлеккә өйрәтте. Дин юлында хезмәт итүдә дә, тормышыбызда да бердәм булсак иде дип теләкләр теләде. Волейбол ул команда белән үтергән уен, шулай бит. Менә җиңүгә ирешү өчен команда булырга тиеш. Ул теге бер-ике көчле уенчы белән генә җиңеп булмый. Һәм бу уен безне нәрсәгә өйрәтте? Димәк, команда булырга кирәк, бердәмлек булырга кирәк. Шуңа күрә безнең арабызда да бердәм булырга кирәк. Нәрсә өчен? Үзебезнең максатыбызга ирешү өчен. Максатыбыз нинди? Аллаһтан ризалыгына ирешү һәм инде башкаларны, башка кешеләрне шулай ук дингә җәлеп итү һәм мәчетләребезне тутыру. Менә шул эшебездә бердәм булып эшләсәк иде. Шара Буада урнашкан Нур кафесында тәмамланды. Уйнаучылар шундый күркәм уен күрсәткәннәре өчен Буа мөхтәсибәте зур рәхмәтен белдерә. 25 март көнне Буа мәдрәсәсендә Мәскәү кунагы Сафәҗәй авылыннан булган Ринат хәзрәт Алауддинов чыгыш ясады. Ел башында Ринат хәзрәт Машаллаһ дигән яңа проект башлап, пәйгамбәребезгә багышланган шигырьләр конкурсы уздырды. Безнең Буа мәдрәсәсе шәкерте Кәримова Әдилә читтә калмыйча конкурста катнашты. Тавыш бирү YouTube сайтында ай дәвамында барды. Әдилә иң күп тавыш җыеп 5000-нән артык беренче урынга лаек булды. Аллаһның пәйгамбәрләрен киң дәрьяларга тиңлибез. Елгалар кушылган җирдә Мөхәммәд пәйгамбәр диңгез. 40 яшендә Мөхәммәдкә Алладан вахи килгән. Пәйгамбәр бул, ислам нурын җиһанга тарат дигән. Укыт, пәйгамбәргә Коръән китабы биргән.
Кунаклар килгән көнне мәдрәсәдә бәйрәм үткәрелде. Мәҗлесне чыгарылыш шәкертебез Хафиз Раушан хәзрәт Коръән укып ачып җибәрде. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мәдрәсә директоры Илмир хәзрәт чыгышыннан соң шәкертләр Коръән укыдылар, шигырьләр сөйләп салаватлар әйттеләр. Һәм инде без бер-ике сүз шушы мәдрәсәдә инде безнең 9 мугаллим, 9 мөдәррис укыта, әлхәмдүлилләһ, шулай инде безнең барысы да шәкертләр 219 шәкерт укый. Анда инде заочныйда, анда инде вечернийда, анда көндезге бүлекләрдә укый, әлхәмдүлилләһ. Инде көндезге бүлектә инде безнең 25 шәкерт укый, әлхәмдүлилләһ. Аларның 3 курс бара. Шулай инде очный, заочный, вечерниклар инде безнең 96 шәкертләребез. Һәм инде заочный формасында инде безнең 42. Менә шулар барысы да әлхәмдүлилләһ безнең укый. Шунардан истәп без инде әлхәмдүлилләһ менә берничә ел элек шундый кичкенә генә бер үзенә бер проектны җибәрдек. Ул да булса, менә көндез балалар мәктәптә укып, мәктәптән соң инде шушы мәдрәсәгә килеп, инде аларны ашап эчеп, һәм инде Коръән дәресләрен, әхлак дәресләрен, дини дәресләрен алып, төрле конкурсларда катнашуларында катнашалар, әлхәмдүлилләһ. Мәдрәсәдә укыган шәкертләргә сүз биреп, алар инде үзләренең әзерләгән ниләрне иншаллах күрсәтәләр. Аллаһумма салли аля саййидина Мухаммадин набий умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Tutmadı, uqatmadı kişi zatı sıman, izlep tapmadı ve juymadı. Ferişteler onun emirlerin armıyıp dağımı yeri güldaşıp, hem o singe biznin kalbe bizge kökler minberinden nur aksine siyip güne. Taptım alıbağıt aşkışım, bardik din yoluna basıp günah, mündüm tüketilmez baskışım. Allah'tan yol izgisi yoluna. İslam, Kur'an izgi sözlerdir. Ferişteler din yolunda bulsam, kanat jayıp sinir. Kendin üstün Hak Teala'nı yarat, bar tuğanların artık Hak Teala'nı yarat, bala şanından artık Hak Teala'nı yarat, gözünü unuta yazıp Hak Teala. Bu kıl her şey bulursun azat, savaplı ameller kılıp jinal bulsun cevap. Bəhdli bulun desem Allah'a kulu bedel, eşhedü en la illallah ve bedel istiğadet. İnsan bulayım desem her gün terbiyele üzerinde, tırgız namaz balgıtsın deyip iman nuru gönlümde. Tutaşa şu iman nuru Kur'an Kerim nuruna, ınıtlı parası bizne Rabbimiz huzuruna. İman, namaz ve uraza bizge altın balana, izgi gamel en zor miras ata-anadan balaga. Başal işin yaşın, imin yaşal işin aşın men. Hak Teala var ikende, baştan ayaklar şıkman. Gözüm görüp sıklandan Subhanallahu dimen. Мәңгелеккә үзелтем мен тумыштан ислам динен. İmanın көмеш канатым кайрылмасын. İslam dini yuvasından Худайым ayırma sen. Ирештем мәрхәмәтеңне, нәселем нәсебемә, туган телем вә милләтем илем исәнлегенә. Ümmetlerinin en zorusu, Muhammed'nin ümmeti. Biz de kiremiz şu sanğa, Rabbimizin rahmeti. Muhammed'nin varlık işi, kişiler için cennet. Ama akşarga tırışsam, мәңгілік yırtın cennet. İndirilgen anın aşağı, Müslümanlara Kur'an. Tırmışta bulur bu kitap, hiç şiksiz bir zor yerde. Salavatlar eytik ele, Peygamberge bağışlap, kıyamet günü mizan yanında durur bizni saklap. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Proyekt җитәкчесе Ринат Аляутдинов Адиләгә сертификат белән Коръән, кесә телефонын тапшырды. Үзенең тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Ринат хәзрәт яңа проектлары белән таныштырып, Буа мәдрәсәсе мөхтәсибәте белән тыгыз элемтәдә эшләрбез дигән сүзләрен ирештерде. Kadirli Müslüman kardeşler, abziler, ablalar.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bitkisiz bereketleri barçamızda da nasip olsun idi. Biz bir şad bulduk, sizge kilirge, konak bulurga. Sizin bu medresede tarihini gösterip uzdular. Bu ılı is. Bizden bir en kadirli biz bu dünyada is kaldırıyoruz. Şu an göre bu medrese zor is. Şimdi ulaştırdım da bu yerin ornu da bir boğa. Boğa degen söz nerse boğa? Boğa degen söz yılganı boğa turgan zat. Nersesin işli ol boğa. Hayvanlarga, üsümlüklerge, başka zatka su yıştıra. Demek su, rizık, nimet. Bu orunda dürüstten de zor işler işlenirler. Niçikkene bulsa da körüne mindik işler uzun tarihte, o tarihte senin izin kalgan iken, katnaşıpsın iken, fotoğrafyada sen bulsan da, bulmasan da, iki yanında ferişten alarını, kıyamet gününde Allah karşında kilip baskanda, ilahi hayrı bilen, zurqılık, uluk sevabı bilen körüge yazsın idi. Hazırında reçet içsegiz, Adilene bakabız indi, neden? Dilittige şu internetten. Yarışalar, kim kübrek, niyalar indi, golasalar, tırışalar. Hele köbesi akta kaldı, Adile uzup gitti, Adile'ni tuttular, da Adile uzup gitti, iyi kızık buldu. Hele indi birgeydik bu bülekini biz giderek, lakin şular bulup çıktık, hazır. Bülek kildi indi. Bülek kildi, bizni de getirdi. Şu an göre Adile'ye alternatiflerim var, sözüm var. Adile'nin dostlarına da şular yok. Bu yol tırışlık için Allah'a taban bir adım atlasan, Allah Teala sana yigirip gelir diye. Allah Teala'ya sen yigirip baksan, Allah Teala sana uçup gelir diye. Şulay ettirip, Bismillahirrahmanirrahim ayetip, сертификат выдан Каримовой Адиле в том, что она стала победителем в первом видеоконкурсе стихотворения о пророке Мухаммеде, мир ему. Biz sertifikatın indecini bilesiz. En de kıymetlisi, en de kadirlisi Kur'an-ı Kerim kitabı. Kur'an-ı Kerim kitabı. Şunarga, şu kitap bilen yaşasakkine bizning kıymetimiz var Allah karşında. Priz. Bizga qarab turadi. Mana shunday priz. Kima Abdushay. Biz endi Allohga shukr aytamiz, sebepsiler bulduk. İlahi tağda shunday izgi yaxshi ishlarda yaxshilik ishlarda sababchi bo'lurga nasib qilsin edi. Миңа бик каты бу конкурс ошады. Тагын берәр шул конкурс булса иде, приз бирүчеләргә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт Ринат хәзрәткә, Илдар хәзрәткә, без алар белән ничә еллар буе дус булып, тату булып яшибез. Алар безгә киләләр, без аларга барырга тырышабыз иншалла киләчәктә дә шундый проектларда бергә катнашырга Аллаһ насыйп итсә иншалла. Мәслим хәзрәт конкурсны оештыручыларга, кунакларга рәхмәтләрен җиткерде, бүләкләр тапшырды. Barcha maqtovlarimiz Alloh taologa bo'lsaydi, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salomlarimiz ham salomlarimiz bo'lsin. Eng birinchi endi rahmatimni yetkazib kela Rinat hazratga mana shunday ko'rkam motor konkurs. Endi alhamdulillah mana shu sizning proyekt bilan endi mana madrasa shagirdimiz 9 yoshidagi bo'lgan shagirdimiz bizning 10,000 kishiga o'zining bagajini yetkazdi. Payg'ambarimiz alayhissalom turunda, uning turmushi turunda
Peygamberimizin ahlakı turunda 10.000 yarım kişiye vagaz erişti. Bu indi buna biz onu kayan göremiz. Şu video aslındaki prosmotrlardan. Küpme kişi, 10.000 yarım kişi, onu karagan demek 10.000 yarım kişi vagazlangan degensiz. Şu an göre indi buna bu internet prostranstva bizleri kullanmayız. Bizge onu indi kullanırga gerek. Bizge halkka vagazlarımızı jitkirge gerek. Şulayık bütün halkka rahmetini jitkizersin kile. Bizning rayonumuzda bo'lgan şakirtlarimiz, bizning rayonumuzda bo'lgan musulmonlarimiz bu konkursda bitinde layıkları jiyirga kerak edi. Şulay bey. Mana şu layıklarını indi jiyir için bütünisine haber verip indi aydagiz deb mında indi bütün rayonda qatnaştı, mında bütün Tataristonda qatnaştı. Mana şunday bütünisine eriştirip jetkirib indi şuna göre mında bu konkursta jingüde bütünigizning ilishi var. Mında videonu düşürücüsüne de tügel, şiirni siylevşigine de tügel. Mında indi mana şu birdemlik bilen bütünimiz birge qatnaşıp gına mana şunday derecege eriştik elhamdülillah. Şu an göre cemaat mana konkurslarına tügel. Bütün işte şunday birdem bulsak idi. Bütün işlerde nindigine iş işlersek de nindigine hizmet bulsa da medrese işleri ol, meçit işleri ol, din işleri, dersler, emeller, bütün mana şu din yolundaki bulgan hizmetlerde indi birdemlik bilen bir-birimizge yardım etişip Allah yolunda bitmez deyip, din yolunda bitip, ecir savabı bula deyip indi birdem bulup işlerge Allah Teala barçamızga nasip etseydi. Indi mana Renat Hazret sizge kichkinagina shunday bo'lak bilesim kile. Unda indi bizning Boğa medresesi tarixi, onun şu tarixni mana biz video yozmasida indi bor. Ham indi shulay mana bizning Hazratimiz indi Rashid Hazrat yozgan onun tarixi da mana bunda medrese tarixi bizning medresemizde big ko'p şakirtler okugan, big ko'p şakirtler elhamdülillah mana hozirda indi şakirtlerimiz ko'p. Mana bu bilgili bo'lgan şakirtlerimiz mana shunda bu kitaplarda yazılgan hem indi mana üzüm işli turgan imam vazifasini boshqara turgan masjid, Anilar masjidi bizning Boğada mana shu masjiddagi yozdirgan o'zimizning jumva vagazlari, tafsir darslari, duolar shularni da endi sizga topshirasım kela. Rahmat. Men tag'in bir so'zni berasim kelar. Bizning Kishar Bog'ilma shahrida Zaytuna degan shunday bir respublika bilan festival diniy munojatlar bo'yicha, diniy jurlar bo'yicha bo'ldi. Hamina mana bizdan Renat Hazrat, bizning Qisman masjidining ikkinchi imomi shunda borib birinchi o'rin oldi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim Allah'ım dedi Musa, Mima cennet bulur musun? Sima cennet bulur Musa, Atamadan razı bulsa. Rabbim Allah'ım dedi Musa, Mima cennet bulur musun? Sima cennet bulur Musa, görüşlerim razı bulsa. Şara dıga kılıp tamamlandı. Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi Allah'ım uşu cinni Rabbimizin Rabbim ahirden hayırlı kılın ya Rabbi Allah'ım. Şunda ilişkilerini kültürleri ya Rabbi Allah'ım. Şunda kilip, Irak yurtlardan kilip ya Rabbi Allah'ım. Şimdi matur beğazar silip ya Rabbi Allah'ım. Bizlerge İslam dinin tağında Rabbim kalip verdiklerige, iman arlık şehirge bir nasip kavgaydın ya Rabbi Allah'ım. 24 Mart günü Bog'ilma shahrida 6-cı Tebe Qara dini jırlar, münajatlar konkursu bulup uzdu. Cemhuriyetimizin türlü tübeklerinden yaş, orta hem ılı yaştaki başkaruşular kelip kış sınaştı. Şul beygede Boğa muhtesibetinden Qisman Mescidining ikinci imamı şahsen özüm Allah Teala'nın rahmeti bilen birinci o'rin yolab qaytdim.
Буа мәдрәсәсенең икенче бинасын төзү дәвам итә. Җәй көне иншааллаһ плитәләрне куеп икенче катны күтәреп тәмамларга ниятлибез. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән менә шушы эшебез дәвам итәр дип өметләнәбез. Шушы ылы эшкә, шушы изге эшкә һәрберебез дә үзебезнең өлешен кертә ала. 26 марттан 31 мартка гатьлек Хаҗилар мәчетендә Буа мөхтәсибәте белән берлектә язгы балалар курслары булып узды. Иртәнге якта балалар Коръән укырга, язарга, намаз тәртипләренә өйрәнделәр. Илә намазыннан соң балалар мәчет янындагы спорт мәйданчыгында футбол уйнадылар. Шәкертләр көн сайын абыстайлар тарафыннан әзерләнгән кайнар ризык белән тәэмин ителделәр. Курслар бер атна дәвам итте. Егерме 29 март көнне Буа мәдрәсәсендә имамнар җыелышы булып үтте. Мөхтәсибәтнең сәркатибе Рауил хәзрәт Сәйид Моратов хәзрәтләрне март ayında үтәлгән шаралар белән таныштырды. Muhterem din kardeşlerim, muhterem imamlar. Şimdi en evvel Seyyid Ezekir İlmi Hazreti Üzer'in balkonu bitindi. Bu kuda bir gün. Bulgar Akademisi'ne hem indi Allah ettiğinde kilip olmaz. Bize gizgine uzdururuz deyip barşanıza da Allah rahmeti olsun. Kildigiz. Bu şimdi her bir adamımıza Allah Teala savaplar yazsın. Фахим хәзрәт Булгар Академиясендә алган гыйлемнәре белән имамнарны таныштырып үтте. Bir gülgalin bulgan, bir gılimdi gayle, bir gılimdi kim? Nesil, elhamdülillah. Hatta ki Hasan Radyogan kuyağına kilgen, Kırgınsı buğun, Musa Aleyhisselam'ın şeceresi boyunca kilgen, onun nesilinden sana elhamdülillah. Хәзрәтләргә әзерләнгән видео журнал күрсәтелде. Март ayına namaz вакытлары таратылды. Ар-Рахманир-Рахим, Малики Яумид-Дин, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bizning rahmatning ni'mati tepki qilmish kalam shariflaridan hosil bo'lgan ajr ham savoblarni bag'ishlaymiz. İki dünya rahmetin jiberilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine. Herop yor hadayım eti enilerinin babaya bilen ruh şeriflerine eriştirsen idi. Ruhlar şapkız kabirlerine kılsan idi. Aradan gitken başka imamların ruhlar şat kılsan idi. Kabirlerine jin kılsan idi. Безнең Буа мөхтәсибәтендә яңа проект барлыкка килде. Һәр квартал сайын безнең мәдрәсә нуры исемендәге гәҗит чыга. Менә шушы гәҗиттән безнең Буа мөхтәсибәтенең мәдрәсәнең тормышын укып үтә аласыз. Менә шундый шаралар дәвамлы булсын иде. Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә дә һәр көн сайын изге гамәлләрне арттырырга насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.